Dios nos permite un día, ¿no? Para poder venir aquí, para poder escuchar su palabra, para poder recibir de su paz y de su amor. Realmente su paz es para con todos nosotros y es una paz que puede llenar nuestro ser de esperanza y de amor, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 101, por favor. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino y delante de mis enemigos. Lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad en el pecado. No hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Cristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, realmente necesitamos de Jesucristo, porque solo en Él o por Él hemos encontrado, ¿no? Dios nos permitió su paz, su sacrificio y su amor hacia nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre para hacernos justos, santos y perfectos. Solo en Él, solo por Él, ¿no? Sí, por eso es que también, ¿no? Hay tantas actividades las cuales Dios nos permite para poder avanzar, para poder ser parte de su iglesia. Y realmente, aunque muchas veces sentimos no merecerlo, pero solo por Dios, ¿no? Como hijos de Dios, herederos, ¿no? Realmente su palabra es tan hermosa, ¿no? Para nosotros. Y por eso debemos estar siempre agradecidos, ¿no? hacia el Señor, de que Él nos permite avanzar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí.
Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Sí. ¿Cuántos quieren caminar así, alegres con Jesucristo, no? Sí. Así sea cualquier situación o dificultad a la cual estemos pasando, siempre Él va por delante de nosotros, ¿no? Él nos guía hacia hermosos lugares, nos hace conocer, ¿no? Así como nos permitió la reunión de casados o el campamento de casados, ¿no? Un lugar tan hermoso. Y pronto se vienen nuevas actividades en el mismo lugar, ¿no? Así también nos informan. Realmente debemos estar muy agradecidos con Él, porque nos da tanto, pero más aún nos ha dado la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿no? Realmente por eso podemos decir que somos justificados por Él, ¿no? Seguimos cantando al Señor. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir,
los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Sí, es una riqueza tan hermosa la cual tenemos en el corazón, ¿no? Muy pocos podemos descubrir esta riqueza tan hermosa. Alguna vez, ¿no?, yendo a la cárcel, alguna vez alguno me preguntó, ¿no?, en el camino, ¿y te pagan? Me dice, ¿te pagan para ir a la cárcel? ¿Para estar allí? Pero en realidad Dios ha pagado, ¿no?, mucho más de lo que alguien podría pagarme. Así sea $1,000, $2,000, $1,000,000, no tiene precio su salvación. Realmente, junto también con eso, con la salvación, por añadidura, ¿no?, los hijos, la familia, la esposa, cada uno, ¿no?, viviendo en felicidad y armonía. A veces buscamos la riqueza en el dinero o la felicidad en el dinero, en las cosas terrenales, pero nada en realidad se compara con el amor que Dios nos da. Por eso apreciemos, ¿no?, este evangelio tan hermoso que mediante la misión nos permite, ¿no?, el evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos su justicia y su amor. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera me amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué grande por mí. En infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, nos hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. Y como está escrito, ¿no?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos conocemos este versículo, ¿no? Solamente creyendo en él podemos encontrar esa paz eterna, creyendo en su obra, creyendo en lo que él ha hecho por nosotros. Invitamos, ¿no?, a los hermanos que están presentes que puedan pasar al frente, así también los que van llegando puedan acomodarse, ¿no?, de manera para que no distraigan a los demás. También apagar los celulares para no interrumpir la prédica. Y si alguna necesidad tenemos de usar los servicios o algunas cosas, podemos realizarlos en este momento, ¿no? Sí, es necesario escuchar con atención las palabras que Dios nos da mediante los siervos. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de nunca hartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres
en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Una hermosa alabanza, ¿no? Quería resaltar la última estrofa, ¿no? Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón. Una hermosa estrofa, ¿no? Hasta aquí, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, a escuchar su palabra, Señor. Padre, le pedimos su misericordia, Señor. A través de su siervo nos va a hablar, Señor, a nuestro corazón. Donde tal vez hay dificultad, situación, usted va a dar la felicidad, la esperanza, Señor. Padre, le pedimos también por los hermanos que están en camino aquí a la iglesia, permítales llegar lo más antes posible, y también los hermanos que están conectados, Señor, en las redes sociales. A ellos también, Señor, permítales hallar su gracia, y también tenga misericordia de ellos para que ellos también puedan llegar aquí a la iglesia, Señor. Padre, hoy por la gracia de Dios, usted nos regala un día más para escuchar, un día más para compartir, Señor. Y hoy también queremos bendecirnos, Señor, de su palabra. Gracias le damos, oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Frío? No frío. Sí. Bueno, esta noche, hermanos, entre todos los hermanos, ¿quién quiere compartir su corazón? ¿Cómo Dios nos está permitiendo avanzar? Hay un poco de tiempo y después vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Sí, adelante, hermano. Sí, buenas noches nuevamente, ¿no? Hay un versículo que dice, ay del solo, dice, ¿no? Solo eso me recuerdo. Yo muchas veces no siempre hice las cosas conforme a mi pensamiento, a mi forma de ser. Me es muy difícil el pedir ayuda, me es muy difícil el decir a los demás, el abrir mi corazón.
por eso mucho sufrimiento en mi vida, ¿no? Hasta ahora, aunque la iglesia, ¿no?, está siempre para ayudarnos, pero yo siempre digo, ¿no?, no puede hacer esto, no se hace de esta manera, y solamente después hago las cosas solo. Me es difícil buscar ayuda. Antes yo decía, ¿no?, quisiera encontrar una meta, un norte, un lugar a donde ir, pero veo, ¿no?, cómo Dios permite este lugar tan hermoso. Yo no merezco estar aquí, ni la gracia, ¿no? Solamente Dios me ha permitido al avanzar con la iglesia y me sigue permitiendo, ¿no?, su gracia. Yo realmente veo, ¿no?, soy inútil, no sirvo, pero Dios tiene misericordia de mí. Al hacer las cosas solo, rápido mi corazón se enaltece. Rápido digo, ves, tú has hecho bien, cuán bueno eres. Así me dice el corazón. Pero en realidad es como decía la palabra, ¿no? Aunque hayamos hecho bien, aunque hayamos hecho las cosas como nos mandaron, siervo inútil somos, ¿no? Por eso también falta, ¿no?, conectar entre los hermanos, o me falta, ¿no?, conectar mucho para entender la palabra, para escuchar. A veces es dificultoso para mí, ¿no?, hasta unir el corazón con mi esposa, pero aún así, ¿no?, veo la misericordia de Dios, veo que también Dios tiene esperanza en mi vida. Por eso también, ¿no?, aunque muchas veces yo no quiero ir a algunos lugares, yo no quiero estar en algunas, o estar, ¿no?, todos los domingos, todos los viernes, todos los miércoles, quiero escaparme, pero hallo la gracia, ¿no? Tiene que cantar, tiene que estar ahí, tiene que escuchar la palabra, aunque digo, no quiero, pero en mi corazón Dios pone la gracia, ¿no?, para poder escuchar su palabra, porque Él sabe cuánto me falta, y así vacía mi corazón, así vacía mi ser, y también pone su palabra en mi ser, ¿no?, para escuchar. Sí, realmente yo estoy muy agradecido con la iglesia, con la misión, porque me permite abrir el corazón, ¿no?, también con los pastores, con cada uno de los siervos, seminaristas y evangelistas, ¿no? Gracias, ¿no?, a Dios más que todo, y que Jesucristo nos ha dado su salvación. Sí, hasta aquí, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay algún hermano más que quiera compartir su testimonio? Si no hay, entonces vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Esta noche vamos a escuchar 2 alabanzas. El himno número 349, cuando estés triste, mira a Cristo. Y el himno número 114, no hay amigo como Cristo. Todos los hermanos juntos, ¿sí? Podemos sacar nuestros himnarios y cantar. Amén, hermanos. También, hermanos, voy a pedirles que por favor apaguen sus celulares o pónganlos en modo silencio, ¿sí? Esto para no causar interrupción durante la prédica. Y cuando estemos escuchando la palabra, evitar movernos, ¿sí, hermanos? Si desean tal vez pasar al baño, comprar algo, ahora pueden aprovechar. Justo cuando inicia la prédica, vamos a poner en práctica esta parte. Entonces ahora vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor, al coro Nueva Alegría.
salvación tendrás por Jesucristo. Ningún dolor es más fuerte que Él. Mira al Señor, mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. Cuando estés débil mira a Cristo, Él te dará poder para vencer. Nuevas fuerzas tendrás por Jesucristo. Él es tu luz en la oscuridad. Mira al Señor, mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Amén. Escuchando las alabanzas, como dice, no hay amigo como Cristo. Amén. De verdad, por la gracia de Dios, Jesucristo, ¿no? Es nuestro guía, nuestro amigo. Es todo para nosotros. Esta noche también vamos a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, buenas noches. Muchas hermanas.
Sumaq tutakachantipiqa kay Josué libropi ñawrisunchis. Chay warmi hapisqa chay warmita iskay runasta pakaysanku. Ari verdad iskay runas hamarqanku mayacharqanichu maypis maymantachus kasqankuta. Punku wisq'akunan kasaqtin laqhapi chay runas maymanchus riparqankupis lluqsipusqanku. Ya siguinayis tiyan, alcanzanayis tiyan. Astawan haqaypi chay wicharichisqanku uqpataman. Chaypita pakayusqanku chay manojos nisqa chay linumanta. Chay runas risqanku paypaq qhipanta chay ñan Jordan nisqapi chay punkuta wisq'akuspa kasqa. Chanta paykuna lluqsiqtinku chay qhataykuna miraq paykuna puñusaqtinku paykuna wicharisqanku chay pataman chanta nisqanku Jehová kayta quspa kasun iskay hallp'ata kay temurniykichisq kaqtin pay urmaspaqan qankuna patapi tukuy mañaqkunapis desmayapusqanku qankuna niqta imaraykuchus uyarispa kayku Jehová t'akichispa kasqa chay yakuta chay puka marmanta kaqta qankuna lluqsispa chay Egiptomanta chay lluqsispa chay amorreos nisqa Dios chay Sehón y Og nisqa chayman qankuna desmayakusqa kasqanchis sunquychispi manata qhipakusqachu chay samay runapi chay qankuna niqta imaraykus Jehová Dios tatanchis Dios tata patapi chay cielos patapi kaq chay ura hallp'apiwan rugarikuiskuna Jehová niqta jurawaychis imanatachus misericordiata ruwasqa qankunapaq y ahinata qankuna ruwaspa kankichis papasuypaq hina chaymanta uk señal hamuspa kanqa chay salvanankupaq chay kawsayninta papasuypaqwan mamaypaqwan hermanosniypaqwan hermanasniywan tukuy chayta libraspa kaspa chay kawsayniykuta chay wañuymanta chanta paykuna kutichisqanku kawsayniyku kutichisqayku chay qankuna mana ninkichis chay Jehová wasqanchis chay hallp'ata nuqanchis wasunchis qanman misericordiata chay chaqanmantawan chayrayku pay ruwaspa kasqa uraykuchimusqa cuerdawan ventana chayta chay wasin kasarqa chay payqa chay llaqtapi chaytaq tiyakurqa chay nisqa Zitz monteman picha riqkunapaq picha qatirisunqas chaykunapaq mana tarisunanchis chaypi kayusqa kanaychispaq 15 diyawan chay picha qhipata qatirispa chay Zizpa kanchis chanta ñawninta paykunata nisqanku nuqayku qhipakusqayku libres kay juramentomanta nispa imaraykuchus juramentadota ruwaspa karqa nuqayku kaypi kasaspa yaykuspa chay hallp'aman qan chay Colón nisqata watanki chanta uqchachankita wasiykipi papasuykita mamaykita hermanosniytawan tukuy familiaykita chay papasuykita pillapis lluqsiqta chay karunchik chay lluqsispa chay wasi niqta punkuykita chay yawar chay uman patapi qhipakuspa kanqa nuqay chay yawarnin kanqa umayku patapi chay makiwan mana qan ahnata kayta willanki chay nuqayku qhipakusqayku libres nisqa chay juramentomanta imaraykusqa juramentado ruwasqanki pay kutichisqa ahina kachun chay imanatacha paykuna mañarqanku ahnata chanta ripuspa kasqanku payri watasqa chay Colón nisqata chay grana chay nisqa ventanapi
chay ñawrinchis iskay chunka ugniyuq kama kaypi pueblo Israel ñawapaqta nirajayk saqtin chay hallp'agan kanan nisqaman chay llaqta primeritupika sutin karqa Jericó nisqa chay Jericó allin hatun llaqta kasqa chanta tarispa kasqa chay hallp'akupi chay kanan nisqapi chanta Moisés urqusqa chay pueblo Israelta chanta guiaspa allin problemas karqa kay pueblo Israelmanta allin rebelde karqanku kay Bibliapi hina parlaspa karqa chay kunkan chay burrukta hina chay pueblo Israelmanta chay Diostata parlaspa karqa sumaq chiqampis kanman hina chay cuello kunkan mana doblakuyatiq hina rikusqankupis ashka obrasninta Diostataqta pero paykunarin sapa kuti palabranta Diostataqta wich'uqkanku allin sonqun talu karqa chanta parlaq kanku contran siervo contran pi charayku nuqanchis rikunchis ashka kutispi chay obran chay iglesiapi chanta nuqanchis patakullunchis kunkanchispis allin talu kaspina imanataq kunkanchis talu ajenata qalqasqa kasan kay Bibliapi mana munanchu doblakuyta chay razoninchis tiyapuwanchis mana munanchischu doblegayta imaraykutaq hinata kay kanman ajina nispa contranpi sirvuqta parlaspa karqa chay pueblo Israel chay ajina kaqtinpis Diosta taqusqa ashka misericordia charayku guiaspa pueblo chay Israelpata ñawpaq yaykusaqtin Diostata rikuchisqa chay hallp'a kanan nisqamanta chay kanpis mayaykunkichis chay llaqtaman pero chay llaqta kanqa ashka millonwan kanqa chanta rikuchispa chayta wañukusqa chanta Josueta ungispa kasqa chay qhipa qhatiynin kasqa Moisés pata qhatiynin chay Josué guiaspa chay apananpaq chay hallp'a Israel chay hallp'aman Josué chayta hap'iqasqa chay misionta ima misiontata hap'iqasqa ari pueblo Israelta apananta chay hallp'a Canaán nisqa chayman nirajayku saqtin chay llaqta imami sutin karqa chay hallp'a Canaánmanta Jericó nisqa uyarinkichikchu chay Jericó nisqa nirajayku saqtin chay hallp'a chay Jericóman nirajayku saqtin chay Jericóman pasayunan tiyan mayu Jordán nisqata nirajayku saqtin chay llaqtaman Jericóman iskay espiasta kachamusqanku José nisqa kaypi t'aqani iskaypi Josué librupi parlasan Josué iskay chiqllini uqpi Josué kachasqanin iskay espías kasqanta pakaylamanta nisqata richiz riqsinayis tiyan chay hallp'ata chay Jericóman paykunata risqanku yaykusqanku chay uq wasiman chay uq ramiraqman chay Rahab nisqa sutin kasqa chay ramiraqta kaypinin iskay espiasta kachasqanku chay iskay espiasta kachaspa Josué parlasqa qankuna riqsinayis tiyan sumaqta chay hallp'ata chay Jericómanta maymantachis nuqanchis yaykusqanchista atakananchikpa thirinanchikpa hina chay espiaspa hina qhawaqaspa apura hamuykichis nispa chay iskay espias yaykuspa chay hallp'a Jericóman yaykusqanku chay uq wasiman chanta yaykusqanku piqtataq karqa chay wasi ñawirispa kay Bibliata kaypi wahasqa Rahab nisqa sutin kasqa uq señora Rahab nisqa paypata imataq llank'anan
karga ramera, chay ramera nisqa, chay Rahab sutin kasqa, chaypi chayma yaykusqanku. Imaginakuychis chay iskay espías chay Israelpi, mas watatata purisarqanku paykuna chay desiertopi. Ahnata ñawrisunchis sumaqtay, kay miércoles día estudio bíblico hina kuska domingos invitados pa familias parlayunchis predicayku evangeliota, pero kay miércoles ta chikan estudio bíblico hina iminata kurisun mis hermanos ari kusay ahinamantata hermanos yachaqaya tinkichis kaypi chay llaqtamanta chay Israelmanta mas khatin putata kasarqanku tawa chunka watasa chay desiertopi chaypi kawsasaspa chay tawa chunka watasta chayta yaykunawan karqa chay llaqta Jericóman chaypi askha runas tiyaspa karqanku. Imaginakuychis tawa chunka watasta desiertopi kawsayta iskay runasta yaykuspa kasqanku chay llaqta Jericóman. Chanta riqsinqankuchu manachu usqayta ari chay iskay espías nisqa mana sina riqsinqankuchu. Kay La Paz llaqtapi tukuy sumaq kacharunas chay llaqtaspi uyarispa chanta pastor chay discriminacionpis kanman hina nispa yaykuman chay campumanta hamuspapis kay llaqtaman askha watata kawsaspa campupi chanta visitaqtin kay llaqtata nutakunchik manachu nutakun chay parlaynin iminata churakun pachata chaypis kacharayku huk hermano hamun voluntariado ruwaq huk hermano chay campumanta chaypis nutakullanta nuqanchik ayllus parlanchik campumanta chamun nispa kay llaqtaman chamuspa allin hatun llaqta edificios tiyan wasis kaypipis iskay espías karqanku chay llaqtata Israelmanta chay askha watasta chay chanta yaykuspa chay llaqtaman ratito cuentakukurqanku charayku chay Jericó llaqtaman iskay runas yaykusqanku chanta ñawrisunchis chanta willasqanku chay rey Jericóman nispa kaypi chay wawasnin chay Israelman hamunku kay tuta chay ratito entrakusqanku iskay espías hasusqankuta chay parlaynin niqta mana chay llaqtamantachu kasqankuta parlayninpis hina chay ruwasqanpis mana llaqtanchismantachu nispa cuentakusqanku maymantataq chayamusqanku chayrayku pay willanakusqanku chay espías chayasqanta iskay espías chay sahra runas nispa chamunku kay llaqtanchisman nispa kunan tuta espiawasqa chay rey Jericómanta allin peligroso kasan chay iskay espíasta wañuchinanchik tiyan nispa tukuypis yacharqanku chay zamera Rahab nisqapis yacharqa allin ratito charayku paykuna mana sina sumaqta espiarqankuchu mana sina sumaq estudiasqankuchu niraq yaykusaqtinku chay llaqtaman chay espianankupaq rinankupaq estudianallamanpis karqa ima llullakunawan chaypi chanta sumaq chanta paykuna hinata chaypi nutakusqa ratito enterakusqanku chay wasinpi chay Rahab nisqa chaypi kachasqanku soldadosta chanta Rahab nispa punkuta takasqanku kaypi malditos israelitas chamunku yachaykuña nuqayku nispa imaginakuychis chay soldados chayamusqankuta hap'inankupaq chay iskay espíasta imaginakuychis chay espía Israelmantapis allin peligroso
mana dejangankuchu. Pero chay pay Rahab nisqa chay warmi valientepis mana chay soldados chayasqanku Rahab kicharmi punkuta yachaykuni kaypi iskay espías kasqankuta chay malditos nuqayku hap'isqayku nispa. Chanta pay iminatataq kutichisqa ñawrisunchis kay chiqllaynin kimsapi chay rey Jericomanta kachasqa Rahab ninanpaq urquychis chay runasta picha hamunku qanman chay yaykunku wasiyman chaykunata imaraykuchus hamunku espiananku tukuy hallp'ata chamusqanku chay soldados chay rato enterakuspa chayasqanku imaginakuychis iskay espías pakaykurqanku chay wasinpi chay Rahab nisqamanta chanta soldados chay malditos israelitas chayamusqanku kunan tuta iminatataq hallp'anchista espiankuman Israel ya hap'iytawan wañuchisunchis tukuypis uyarisqanku chanta chay ukhupi chay Rahab chay warmipis uyarispa iminatataq kawrisunchis chiqlaynin tawata kuska ñawrisun chay warmi iminatataq nispaka a ver qankuna o chay suwas yaykusqa kankuman wasiychismi iminatataq pensawachis chaymantapas ruwawachis kay Boliviamanta enemigo pichus enemigun kay Boliviamanta ari tiyan mana ni atinchis chayri enemigo kay Boliviamanta kaqpi yaykuspa wasiychismi imaginakuychis chay presidente Boliviamanta policíata kachaspa chay punkuychista takayuqman imanawachistaq qankuna chay nimatapas ruwanchischu chay policía nuqa manchikuni aunque nimatapas ruwanichu pero policíata rikuspa manchikunchis manachu manchikunkiqa nuqa autota manejaspa tranquilo manejasaras ñawpaqpi huk policía sayaykuqtin ay nuqas manchikuyni hamun chanta cinturon churakas chanta qhawaspa sumaqta mana sina qankuna hinachanchischu mana nuqa nimatapis licenciado kapuwaqtin manataq nuqata wanichu pero policía riqurimuqtinqa mas allinchuy kaypipis chayamusqanku chay soldados chay Rahab iminatataq kutichisqa chay chiqlaynin tawa kapusunchis hermanos ñawrisunchis kasqa iskay kimsa chay warmi toma chay iskay runasta hap'ispa pakayasqa inisqa chayqa ari cierto iskay runas hamuspa karqanku nuqaman pero maymantachus kasqankuta mayachanichu nispa Rahab nisqa actrispis kanman hina sumaq llullakusan chari iminatataq hinata parlanman ari kayman chamurqanku nuqa ramera kani tizunallapis hamuqtin nuqa aceptani imaraykush nuqa ramera kani nuqa hinata ganakuspa kani ari kayman hamuspa kan mana yachanichu maymantapas kasqankuta paykuna allin valiente kaspa chari qankuna hinatachu kutichiyatinichis mana valientechu chanta hinata qhatutispa ari kayman chamuspaka chay ratuchu satitus hina chay policía hap'ispa chanta pakapunman riqsiychinchikma chay ratuy pero kay warmi Rahab nisqa allin sumaq hina chay actrispis kanman hina allin valiente hina pay sumaqta pakaspa chaypi maymantachu paykuna karqankupas mayachanichu nispa chanta ya richi soldados rikunkuña paykuna alcanzankichis
la kaya sangnya nispa nispa le actriz pitamo henata pay William nispa kay chiklaynin pisqapi chay punku wisqakuna karqa chay laqhalla kaqtin chay runasta risqanku qatirisqanku chay rato chanta qankuna alqusankichis paykuna uyarispa paykuna escaparqanku zirqankuña qankunapis qhatichis alcanzanayis tiyan nispa hinata Rahab nisqanas chay soldados nisqanku gracias Rahab gracias chanta paykuna chay ratito qhatisqanku nispa chanta pay nisqa sonsitas hina kanku chanta punkuta wisqaykus chanta imatataq ruwasqa chantata raraman wicharispa chaypi rarapipis pakayman hina kasqa chanta imanenta chay chiklaynin pusaqpi niraq paykuna pusaqtinku paypi rarasqaman wicharisqa tuchunman chanta chiklaynin wagupi paykuna chaymanchikuynin chayasqa paykunaman tukuy tiyaqkuna chay llaqtapi desmayapusqanku chay paykuna niqta chiklaynin chunka imaraykuchus uyarispa kayku Jehová ruwasqa ch'akichisqa chay yakuta chay mar rojo chay puka marpi chay lluqsiqtiychis chay Egiptomanta chay reyes chay amorreos nisqamanta kasarqanku waq lado chay Jordanpi chay Sehón y Og nisqa chaykunaman destruispa kasqanku paykuna yacharqanku imatataq yacharqa chay warmi Rahab nisqa imatataq yacharqa ñawapaqta iskay espías kasqanku tukuypis kasqanku testificasqanku tukuytapas willasasqanku chanta pay uyarispa chay testimonionta yacharqa imatataq yacharqa chay Egiptomanta lluqsispa pacha chay urapi chay puka mar nisqa chay urapi purispa kasqanku chanta guiaspa chay desiertomanta Dios tata permitisqa uk milagruta chay obran Dios tataqta chanta iskay reyes hatuchis Eón nisqa Og nisqa chay tukuy chayta yacharqankuna paykuna yacharqankuchu manachu yacharqanku kay chiklaynin chunka ugniyuqpi kuskaña warisunchis hermanos pankuna iskay kimsa uyarispa chayta desmayapuyqa derisqanku pipis samayatisqachu chay niqta chanta Jehová Dios tata pay kaspa pata cielosmanta uras hallp'amantawan chay warmi Rahab nisqa kay palabra niqta kay chiklaynin chunka ugniyuqpi ñawirispa chunka iskaynintawan yacharqa sumaqta chay testimonio chay llaqta Israelmanta imanatachus Israel puebluta urqusqa Diostata imanatachus milagros ruwasqanta chayanankama wasinman yacharqa tukuy historiata chanta ñawirispa kay niqta chay pueblo de Israel desmayasqa chay sunqun noqanchis tukuy llaqta Jericó nisqamanta desmayapusasqa chay sunqun chayasqa imataq chayasqa chay sunqun Jericóman chay warmi Rahab nisqamanta imataq chayasqa kaypi chunka ugniyuqpi ñawrinchis uyarispa kayta desmayasqa sunqunchis nitaq qhipakusqachu aswan samay chay runapi kay niqta nuqanchis chay pueblo Israel iminatataq lluqsisqa Dios tata iminatataq guiasqa chay desiertopi kawsachisqa chay Jericó ciudadman niraq
destruisqanku iskay reyes hatuchista chanta chay ok nisqa chay rey chay yarista chay llaqta Israel llaqta desmayasqa pitaq Jericóman chanta pitaq imataq mana qhipasqachu chay samay mana qhipasqachu nin chay samay chay runapi chayasqa imataq chayasqa wañuy chay wañuy imaraykus chay pueblo Israelmanta pasayasqaña chanta destruyasqa charayku paykuna pi kasan Diostatawan qusqa chay llaqta chay Israelmanta pasaykuymanta chay llaqta Jericópis destruyisqa kanqa tukuypis wañunqanku chayman urmayusqanku desmayasqanku chay sunqunkupi ahnata testificasqanku chanta rikhuy atinchis chay testimonio chay warmi Rahab nisqaman chay Rahab kawsaspa chay ramera hina nalqasqa kasan kay Bibliapi chaypi tiyaspa chay cuerpunpaq aycha cuerpunpaq deseonpaq chay tiyaspa mana kusikuyta qurqachu chay warmi chanta chay warmi kapurqa allin interés pimanta karqa interés uyarispa chay uq llaqta allin zaru karqa ashka watasta esclavos kasqa chanta lluqsispa Egiptomanta chanta chay paqñawpaqninpi kasqa uq puka mar tukuypis piensaqkanku wañunqanku pero Diosta terminanta tusa kicharisqa chay marta chay mar ukhupi purispa lluqsisqanku chay llaqtamanta iminantataq lluqsisqa imaraykuchus chay pueblowan Diostata kasan chay chika watasta kawsaspa chay desiertopi wañunanku karqa llarqaymantapis kay chay problemasmantapis pero wañurqankuchu paykuna ma wañurqankuchu iminataq chay llaqtakama pay interésnin karqa iminataq uyarispa chanta yachaqasa chay historiata hina iminachik kasqanta chay pueblo Israelmanta paykuna uq tiempo kawsarqanku hermanos iminatataq kawsarqanku chay deseonta hunt'anakup chay llaqta Jericó iminata tiyaqkunku bendispa karqa chay cuerpunta pero pay kawsaynin kusikuyman kawsayman narqa pero chay kawsayninta mana atishchu ganas llank'aspa trabajaspa mana atarqachu hunt'ayta chanta uyarispa chay llaqta pueblo Israel nisqamanta allin uhina Diostata cuidan Diostata hark'an difícilpis kachun chay llaqta qhawarispa obranta Diostataqta chanta chay Diostata munakusqa chanta uyarispa chay llaqta pitaq kanman pay kapusqa interés nisqa ari munakuayninchis hark'ayus chayanta kay kawsaynin uhinachishkunqa kunan iminataq chay kawsayni kasan iminataq kasan chay kawsayniki iminataq kasan kawsaynin mana atinchu hunt'achiyta chay kawsayninta imaraykuchus pay cuerpunta bendispa kan chayrayku pay ahnata kawsan ahnata chay ahnapi qunqata hap'ispa pay kusikuyniwaqchu kawsan chayrayku pay uyarispa aswan interésnin karqa uq dia uq takayusqa punkunta aychari yaykusqanku iskay espías pitaq karqa pay cuerpunta pero ma atishchu pay kusikuywan kawsayta imaraykutaq kawsayni ayhina nispa chanta uq dia uyarispa punkuta kawsanku yaykusqanku iskay espías notakurqachu manachu mana llaqtaymanta paykuna campumantu kanku ahnata qhawarispa chay chunka watasta imaginakuychis chay intipi kaspa tukuy uyanpis rupasqa hina chay piolin iminataq kay ciudadmanta kaqkunamanta chay llaqtamanta llaqta runasmanta iminataq
kay uyampis mana kikinchik chayrayku pay kicharispa punkuta pillapis hamukuni qaris wasiman chanta pay kicharispa alli morenitos kanku campomanta sina kanku parlaynipis uhina chanta pay piensaspa paykuna llaqtaymantachik paykuna chay pueblo Israelmanta chay ñawpaqta uyarikpay chayrayku interésnin karqa chayrayku parlaspa ya confirmasqa imanatata yachasqa paykuna chay campomanta kasqankuta paykuna chay pueblo Israelmanta kasqanku chayrayku paypi karqa yachay munarqa chay llaqta imanachus chay pueblo Israel imaraykuchus Diostata munakun imanatata hark'an Diostata imaraykutaq munakuyninta gracianta qun riqsin munarqa chayrayku iskay espía sigsqanku chanta kaparqa chay munay yachay chanta tapurisqa uyarispa qankuna kankichis llaqta Israelmanta hina chay iskay espías qanku señora ama pimanpis willaychik por favor ari noqayku kayku Israel llaqtamanta chay pueblo Israelmanta ama preocupakuychikchu mana pimanpis willasaqchu nispa chanta pay tapurisqa ahnata parlarikusqanku imatataq parlarikusqanku willariwaychis cuentariwaychis nuqa uyarillani imachis kasqanta pero qankuna chay marpuka chaytachu qankuna pasarqanis ari imatataq qankuna purispa kasarqanis chanta pay uyariy munarqa chanta tukuy tuta imatataq ruwasqanku imatatas pay mañasqa willawaychis imanataq astawan willaway imanataq chay marpukata qankuna pasayaspa karqa imatataq sientikuna chanta chay iskay espías imatataq testificasqanku imanata mimikata hina chay marpuka karqa hina hatun ancha chanta Moises baranta hinata kacharis chanta tiburones tortuguitas uk ladrones nuqayku chawpipi purispa karqayku sumaqta nispa hinata willaspa karqanku chanta chay warmi Rahab nisqa sumaq atento uyarisqa cierto hinachu karqa imanatata hinata purispa karqanis chanta tawa chunka watas chay desiertopi kawsaspa karaq milijunapis karqachu nispa qankuna imanatata kawsarankichik uyaritachu munankichik Rahab ari uyarimuy chay iskay espías tukuy tuta imatataq ruwanku ahnata testificaspa atinkuchu hermanos chaypi chay testificaspa uyarispa pay ya nuqa uyarillasqa ari cierto imataq verdad imataq chay verdad tukuy uyarisqantapis chay warmi Rahab ari verdad paykuna testigos karqanku tukuytapis testificaspa kasqanku chay verdadta chanta chay reyesta imanatata destruirqanku chaypis allin increíble imanatata chay iskay reyesta phirirqanku chay amorreos nisqata chay Sehón nisqata chanta ukta Sehón Og nisqatan iskay espía chay testificaspa kan chay fenekta chaqanmanta allin kallpawan testificaspa chanta pay uyarispa chaylapi verdad de verdad pueblo de Israel paykunawan kasan nispa chanta testificaspa chayta paykuna uyarispa chay testimoniusta nuqanchis chay llaqta Jericópi uyarispa ari chay verdad nispa chayrayku nuqayku uyarispa chay testimoniota ari desmayaspa kayku tukuy sunquyki tukuy llaqtapi kasisina nuqayku wañuyku manapis rikunkichikchu mana parlarqankuchu pero tukuypis manchikuyniyuq karqanku pitaq manchikuyniyuq karqa hermanos entiendiyatinchikchu chay historiata
Ya tukuy chay llaqta Jericomanta manchikuspa karqanku. Chay Israel kawsarayku chay sunqunkupi desmayapusqanku. Chanta favorta mañaspa pay parlasqa imatataq parlasqa chay chiklaynin ñawrisunchis chiklaynin chunka iskayniyuqpi rugarikuykunan juranawaychista chay hawmanaqta imanatachus ruwasqanta chay misericordiata noqaykupaq ahinata ruwankichis qankuna chay wasinpa pasaypaqwan chay señalta quwaspa kawasqayku chanta salvaspa kanqa chay kawsayninta mamaypata papasaypata hermanosniypatawan chay tukuy qankunaqta kay libraspa tukuy kawsayniykuta chay wañuymanta chanta pay yuyarispa tukuyta chay parlarikuspa chay iskay espiaswan rogarikusqa imatataq rogarikusqa favor phirispa kanqanku llaqtaymanta qankuna chamunkichis kay Jericó llaqtaman Diostata yanapanqa chanta chay iskay reyes pasarqa chay phirispa kasqa chay Sehón Og nisqata kikillantataq chay Jericó nisqa llaqta phirisqa kanqa wañuypis kanqa misericordiaykichis kachun pawsaypaq mamaypaq hermanosniypaq tukuyniykupaq noqayku por favor salvawayku noqaykuta qusqa imatataq qusqa huk señalta icharay chay espías chay warmi Rahab ruwasqa huk conveniota hina huk contratuta hina chay pactuta hina chanta chay iskay espías parlasqanku chay punku kasan chay noqanchisman chay ventanapi ruwachun imatataq ruwanantiyan watanantiyan chay watuta hina chay grana nisqata chay señal karqan chayrayku noqayku kaymanta rispa destruisqayku chay llaqta Jericota pero kay wasi watasqa kasan chay watuwan chay grana nisqawan kawsanqa chayrayku qan mamay papsayki hermanosniykipis parientesniykipis tukuy riqsisqasniyki wasiykipi chaypi kaspa entonces kawsanqa pero hawamanta wasimanta chay wañunqa noqayku mana culpaqchu kasqayku chanta chay iskay espías chanta chay warmi Rahab imatataq ruwasqa ahinata ruwasqanku chay pactuta hina convenuta hina chay señal chay wataspa chay watuta chay grama nisqan chanta paykuna juraykuytawan chay ripusqanku chanta ripuytawan chay espías chay Rahab nisqa ruwasqa chay wataspa chay watuta hina watasqa chanta chay espías chay soldados chay Jericomanta sigue mas kasanku chayrayku preocupakusani chay soldados chay llaqtaymanta enterakunqanku chayqan wañunki chayrayku monteman lluqsiychis chaypi suyachis chayrayku paykuna escapanku recién escapanku chayrayku chay iskay espías chaypi pakasqa kasarqanku chay monteman rispa chanta soldados mas k'aspa tarirqankuchu manaña tarirqankuchu paykuna escapakusqanku ña chayrayku chay soldados lluqsispa chay rato chay escapakusqanku chanta kutimusqanku wataymanta chay Josuepaq ñawpaqninpi parlasqanku noqayku espiaspa sumaqta chay llaqta Jericó tukuy chay Jericomanta kawsaqkuna imanataq kasanku ya sunqunkupi desmayasqaña kasanku Josué yaykunallapas tiyan wañuchinallapas tiyan Diostata llamk'anaña sunqunku desmayasqaña kasan wañusqaqña kasan ari chayqa chayta uyarispa ya Diostata llamk'asan
chanta yaykusqanku chay llaqta Jericó llaqtaman. Chaypi maypitaq lluqsispa kan chay taqaynin suqtapi ñawri qhawarisunchis. Kay taqaynin suqta chiklaynin chunka pisqayuqpi ñawrisaq chay suqta diyaspi hatarisqanku chay alba nisqan chanta vueltas muyusqanku ranchis kutita chay llaqtata chay ranchis kutista chay sacerdotes tukasqanku chay bocinuta chay ranchis kutita chay Josué nisqa qaparinchis Jehová tukuy llaqtatapis entregawanchis chay anatema nisqa chay tukuy imatapis kapusqanta paykunapi chanta chay ramera kawsanqa chay pichapawan kasanku chaykuna chay kawsaspa kanqapi imaraykuchus chay pakayusqa kasqa chay mensajerosta kacharayku chayta chay chiklaynin iskay chunka ugniyuqpi Josué nisqapi Josué suqta iskay chunka ugniyuqpi chanta destruyisqanku chay filo espadawan chay tukuy llaqtapi karqa warmis qaris abuelituspis bueyes ovejaspis chay burrituspis chay ranchis diapi maska kutitata vueltawasqanku ranchis kutita chay último diapi chay ranchis diapi ranchis kutita vueltawasqanku Diostata entregawanchis kay llaqtata imataq pasasqa chay perqa phirikusqa chanta yayay atisqanku y tukuytapis chanta destruyisqanku chay filo espadawan chay tukuy llaqtapi kaqta imatataq phirisqanku warmista qarista viejitusta bueyeskunata ovejasta chay burrusta tukuy chay llaqta Jericomanta phirisqanku pitaq ma wañuchisqanku pitaq ma wañusqachu pilataq ma wañusqachu chiklaynin iskay chunka iskayniyuqpi Josué nisqa chay iskay runasta lluqsispa chay hallp'ata yaykusqanku chay wasi zameraqman chay imaynatachá jurarqanki chaqnata chay iskay chunka kinsayuqpi nisaq ñawarisunchis tukuy tiyapusunkichikchu iskay kinsa tukuy espías yaykusqanku yorqusqanku chay Rahab nisqa chay papasun maman hermanosnin tukuy pay patakaqta urqullasqankuta tukuy kaqmankuta paykunawan chanta churasqanku chay campamento Israel nisqaman Israel llaqtaman chayta ñawirispa iskay espías yaykusqanku maymanta yaykusqanku maymanta yaykusqankuni iskay chunka kinsayuqpi chiklayninpi paykuna maypicha espiasqanku haqay chay zamera Rahab nisqa chayta pakayusqa paykunata chay wasipi ari chay wasipi nispa yaygurayku imatataq qunqayatinkuman chay iskay espias qunqayatinkumanchu manachu qunqayatinkumanchu manachu qunqayatinkuman pero kay wasi kay lapaspi tiyan asqa wasis iminatataq masqanqa chay ratitu qunqayatinmanchu manachu ari qunqapuyatinman ichari paykuna maymanta yaykuspa karqanku chay iskay espiaskuna chay iskay chunka waq wasimanchu yaykusqanku mana yaykusqanku chay wasi chay Rahab wasiman aska miles wasispis kachan pero yaykusqanku chaqanmantapuni chay wasiman chay espías
Yaywitan urqusqanku papasun, chay Rahapta, papasunta, mamanta, chay hermanosinta, tukuy kapusqanta paypata urqusqanku pay chaymanta chanta urquspa saqasqanku ladunman. Chaytataq destruispa kasqanku tukuy runasta, viejusta, ancianusta, tukuy chay bues, chay burritusta tukuytapas wañuchisqanku hermanos. Kunan tutapis uchikanta parlarinchik chay historiata Rahab nisqamanta. Imaginakuychis hermanos, tukuy tiempo paykuna cuerpunkuta vendinku, chay paykuna junt'achiymunanku munasqansinkuta chanta disfrutaspa, chay walqata hap'ispa paykuna kawsaqkan, pero uk dia mana atirqachus chay kawsayninta junt'achiyta. Chaypi uyarisqa chay pueblo Israelmanta chanta iskay espías yaykuspa wasinman, chayta uyarispa confirmaspa kasqanku hichari paykuna chay Israelmanta kasqanku paykuna. Chanta pay Israel chay espíasmanta imata sutin Salmón nisqa, Salmón pay campomantapas karqa, pero Rahab rikuspa enamorasqa iskaywan, chanta tukuy uyarispa testimoniaspa payman gustasqa allintapuni. Tukuy tiempo pay may runallamanpas vendeq cuerpunta ganananpaq chay walqata aceptaq pay, chay walqa kananpaq chay deseonta chanta, pero pay uyarispa chay testimoniota chay iskay espíasmanta allin diferente kawsaynin tukupurqa. Kay Jericopis destruisqa kanqa nispa kaypi tukuytapas destruyan hamuspa kanqanku, tukuy wañunqanku. Chayrayku pay uyarispa creesqa, chanta creetawan chay llaqtata qhawarispa chay Jericó nisqata iminatataq rikhukun. Qankuna iminatataq kaylapas llaqtata qhawarinkichis, iminatataq rikhukun edificios tiyan, chay luces ima tiyan, k'anchaykunas teleféricos nisqa, chanta ashka autoridades, shopping nisqa, allin sumaq hichari chaypi kawsana, paypis kikillantaq tukuy tiyan, tukuy kawsayninpi tiyaymunarqa chay chanta creespa kay llaqtanchis destruisqa kanqa nispa confiaspa, chay qhawarispa chay llaqta Jericota manaña kikinchu hinaña iminatataq rikhukun, allin qhaparispa chay runas q'ipurikuspa, wañuspa, yawarta hich'aspa chay llaqta destruikusarqa, chay llaqta destruikusarqa, phirisqa kasarqa, chanta edificios karqa, ashka shopping, sumaq llank'asqa, mikhunku sumaqta. Chantari Rahab nisqa chay warmi confiaspa chay pueblo Israel yaykumunqa chay destruwanqa iminatataq qhipanqa chay llaqta, iminatataq qhipanqa chay llaqta destruisqa, chay phirisqa, chayta creespa, chayta chay espías willasqankuta creespa pay ruwasqa, imatataq chay warmi ruwasqa, chay ya ripuy nispa, ya munasqay Salmón nispa hamunki kutimunki nispa, chanta pay imatataq ruwasqa, chay paktuyaytawan ari chay ventanapi watanan tiyan watuta nispa chay grama nisqamanta nuqa hamusaq nispa, nuqayku manchikuyku nispa, kay Jericomanta rato enterakuspa wanchimunarqa, pero qan kanki uhinata qan salvawaspa kawayku agradecisqa kay suyay chanta watay chay watu grama nisqamanta, pero espía mana nuqa hamusaq
chay salmón hamusaq ñuqa chaypi suyanay tiyanis chanta despedikusqanku chanta rikusqanku lluqsisqanku chanta kay warmi rahapi imatataq ruwasqa imatataq ruwasqa hermanos despedikuytawan chay warmi imatataq ruwasqa watasqa chay cordón grana nisqamanta chay ima señaltaq karqa chay askha wasipipas kachun munasqay qunqan mana tanqachu chay ventanapi chay watuta wataspa chay granamanta hatunta mana huch'isnachu karqa hatun watasqa imapaqtaq hatunta karumanta pacha rikhunanpaq chanta salmón rikhunqa hamunqapuni kan chanta nuqaykuta rescatawasqayku nispa chayta suyaspa pay karqa chanta pay watasaqtin chanta punkuta takisqa raha vendiwayku licorta nisqa cervezata vendiwayku nispa chanta waq runa yaykunmi chay warmi imatataq ruwanqa aceptallanqachu iminatataq qankuna yachankichis iminatataq yachankichis imay pay ñawpaqta aceptaspi llaqtapis ari kusqa cervezata tumay upyasunchis nispa disfrutasunchis pero chaypi ajata punkuta takayuspa chanta pay imatataq ruwanqa manaña ñawpaqta chay ñawpaq rahap nisqa wañusqaña chay rahap nisqa imataq kunan wañusqa imatataq parlasanki qan kawsasanki imatataq qan kawsasanki wañusqa kasanki manaña pay wañusqani manaña pay llank'anqachu nisqa manaña pay ahnata llank'anqachu nisqa rahap ñawpaq chay wañunña nisqa pay pitaq entonces pitaq pay musuq rahap nisqa ujinata chanta chaypi wisqayusqanku chay punkuta manaña vendenqachu licorta cervezasta chanta runallapis visitaspa kanqa imatataq ruwanqa manaña aceptanqachu ichari chaypi karqa chanta chaypi visitasqa pitaq visitasqa papasun manaña hermanosnin hermanasnin parientesninta imaraykutaq visitan imaraykutaq visitan chay warmi chay warmi creen chay llaqta qhariku destruisqa kanqa rikukunraq edificio chay k'anchaykunas chupin sumaq k'achitu pero sunqunpi chay warmi rahapata phirisqaña rikhukullan pero chay llaqta phirisqaña chay qusnis imapis chanta wañusqanku yawarta hich'aspa chay runas manaña chaypi esperanza kanchu asan papasusni hermanusni pay cuerputa vendes ñawpaqta mana karqachu tiempo chay desusta junt'achinapaq manaña karqa chanta kunan manaña cuerpuntapis vendenchu ni cervezata ni licortapis kunan tiempon tiyanmi visitaspa chay papasusninta hermanusninta sorprende kuspa kanku waway imataq pasan milagro qan visitawasanki wasiyta ari papasuy mamay nuqata rirqani pita huk runa sutin Salmón nisqata allin sumaq k'acha runa morenito pero allin k'acha runa paywan novio hina munasqay pay hamunqa kay llaqtanchisman
kay llaqtanchisman hamuqtin phirinqa. Paykuna kanku Israel llaqtamanta Diostata paykunawan kasan. Papasay mamay kreenaystian, imatataq kreenaystian, imatataq kreenaystian, ari destruisqa kanganku chay llaqta. Diostata bendecesqa chay llaqtas. Kaypi conquistasqa kanqa, tukuy wañunqanku. Pero chay papasun maman, chay sunqupi mana hatunchu, chaypi qhipakuspa kawsan. Chay wasipi qhipakunanchis tiyan pitaq chamunqa chayman, munasqay chamunqa. Chanta imatataq ruwanqa, nuqanchista rescatawasunchis aman hermanos. Mamanwan son mana uyariyatash kanku, tukuy sunquwan pay willasarqa. Imaraykutaq wawa imagnachu ñawpaqta karqa. Ñawpaqta imatataq tiyaq, kaypi hatuchis, collares, celo, manillas, kay puqata pintasqa, allin k'acha puray. Imapaq chay qhari hamunankupaq kunanri uhinapaq kay wawan mana pintakunchu, mana kanchu joyas, allin uhina. Ari tukuy sunqun invitasqa, uqmanta invitasqa maypi wasinman. Wasin maypitaq kasan, chay pirqapi. Iminatataq ruwanman kara chay pirqapi. Haqay tiempopi hatun llaqta karqa chay llaqta Jericó, chay pirqapis hatullanta karqa. Chayrayku chaypi karqa wasin. Chaypi uqmanta papasun maman, chanta hermanosninpis, hermanasin, tukuy familian uqmanta tukuy días pay imatataq ruwan visitasqa kan papasunman, mamanman. Chanta imatataq ruwan testifican, imatataq testifican, nuqa hipata tiyapan munakusqay uq morenito, k'acha runa, munasqay, munakuwan allinta. Chay llaqtanchis phirisqa kanqa hamuy wasiyman. Chanta hamunqanku pronto. Chay pueblo llaqtaman Israel hamuspa kanqa. Chanta salvasunchis nuqanchis chanta uqmanta chanta yaykusqanku. Chanta kawsasqanku. Pitaq chay Rahab wasipi tiyarqa hermanos. Masqa runastaq kawsasqanku. Kaypi lluqsimuy, chay t'aqaynin suqtapi chiqñaynin iskay chunka kinsayuqpi ñawriya tinchaychukusqa. Chay Josué nisqa suqtapi iskay chunkapis kinsayuqpi iskay kinsa ñawrisunchis. Chay espías yaykusqanku, urqusqanku chay Rahab, papasунta, mamanta, hermanosnintawan tukuy pay kaqta. Chanta urqulasqankuta tukuy paywan kasqanta churasqanku chay Hawa, chay campamento Israel wasinpi maskata tiyarqanku. Papasun, maman, hermanos, hermanasin, chantari tukuy chay familia. Imaginakuychis, tukuy familia chay wasimanta facilcha Zahab cambiakusqa. Familiampis mana creyadrachu ñawpaqta imanataq puririn. Kayta puqata pintaq chukchan sumaq peynasqa. Chay vestidun p'achanpis ahnata ñawpaqta imapaq asun qhari rinankupaq disfrutaspa. Chanta cambiaytawan manami interesnin kanchu chay ladopi. Asun tiyan interesnin pipaq familianpaq visitan. Chanta compartispa testificas uqmanta uqman tiyaq kawsaspa karqanku wasinpi.
chay wasiqaypis kanman hina papasin, maman lluqsin, hermanosin lluqsin, hermano lluqsin, tukuy familia, tukuy parientes tukuy lluqsinku. Chanta chay sanku chay llaqtamanta chay Israelmanta chanta muyusanku ranchis kutita chanta tumbaspanku chay payqa Jerikomanta chanta yayaykawan tukuyman phirisqanku. Chay pueblo de Israel chanta wañuchispa enqayuspayma chanta Salomón hayasqa chaypi kasarqa hatun watasqa chay watay chayman ama chaypi wanchinchis chanta yayusqa imana chanta chay Rahab pitata hurqun primeritopi chay qawarisunchik iskay chunka kinsaqa kay espías yayusqanku hurqusqanku pitata hurqusqa Rahab nisqata pitata primeritopi hurqusqa Rahab nisqata uk peliculata hina Salmon yayusqa killarisqa nispa punkuta chanta maypitaq kasan Rahab nis chanta tariktin imatataq ruwasqa abrazaytawan chay pitita protagonista karqa mana Josué protagonista Rahab nis chanta Salmon ratito yayusqa chanta Rahabta chay acordarranki ari mana nuqapis creerniwan kutimunayta nuqa creerqani nispa chayrayku paykuna iskayninku peliculatapis suwakunman chanta runapis qawanku imantapas ruwasanku chanta tukuy llaqtapi wañuchisanku tukuyma pero paykuna iskayninku imatapas ruwasanku allin kusikuywan tarinakusqanku yacharqani qan kutimunaykita ari amay alli imantataq nuqawanpas nispa chanta abrazakus testificaspa chanta waqaspina papasoy mamantapis hermanosniykita tukuy familiaykita ari Rahab chanta predicasqay qan allinta kawsanku chanta wasinpi askas kawsanku chaymanta hurqusqanku chay San Mateo ukta ñawrisunchis qhawarisunchis San Mateo ukta San Mateo ukpi chay genealogía nisqa chay Jesucristumanta wawan David Abrahammanta Abraham engendrasqa chay Jacob Judá engendrasqa Tamarta Faraón Fares Saratan chay Fares Esrom Aram nisqata chay kay libro genealogía nisqa chay Jesucristumanta chay libropi lluqsimun ichari chay chiklaynin pisqapi lluqsimun tukuy ñawrisunchis iskay kinsa Salmón chay Rahabwanna chay Boz chanta kallasqata Boz Ruth Obed Isaíta nispa ari Salmón Rahabwan kapusqa pitaq kapusqa Boztaq Ruthwan chanta Obed chay Obed Israel nisqata chay Isaí chay David reyta naschikuska chay Rahab Salmánwan David kama naschikusanku chay rey David kama chay Josué libropi willawanchis hermanos chay llaqta Jericó chay hallp'amanta parlaspina chay hallp'a nuqanchis ch'aqnata chay kawsaypi kawsaq kanchis pihina aunque manapas munanchis chay Rahab hina chay kay cuerpunchispaq tukuy deseota munanchis hunt'achayta nuqanchis aqnata kawsaspa karanka aqnata tiyaspa nuqanchis mana sunqunchista atinchikchu hunt'achayta chay Rahab hina
chay zahapu yarispa chaypi testimonio chay pueblo Israelmanta imanatapas chay llaqtamanta Israelmanta hark'anku noqanchispis mana sunqunchispis hunt'achimuraq chanta chay evangelita tarispa noqanchis tarinakusa Jesucristo hermanos, Jesucristo iminatataq munakurqanchis noqanchis kay kawsaspa chay hallp'api chanta chay amaspa Señor Jesucristo chay llaqtaman imatataq ruwanqa chay nina Lauraywan phirinqa wañuchinqa chay Sodoma Gomorrapi hina chaypi Señor Jesucristo hamunqa chanta hap'iqanqa pitata hap'iqanqa noqanchista ichari noviata hina noqanchista Pasqa hermanos chay salvacionta hap'ihtin chay rikukun chay llaqta iminatataq rikukun allin esperanzapas kanman chay sumaqpis kanman hina imataq chay hermanos tukuy kallpaykita chay sunquntapis chay llaqtapi chay Rahab iminatachik kawsarqaqnata tukuy diapis sumaq k'acha kawsas chanta qarishta hap'ispa chaypi kawsarqa chanta ganaspa disfrutaspa pero nihayk'aq sunqunta hunt'achiyatarqachu chaypi riqsisqa pitata riqsisqa chay parlanchis hinata kay mundupipis hermanos Jesucristo Señor Jesucristo chayamuspa destruyinqa chay noqanchis hap'iqaspa Señor Jesucristonchista iminatataq noqanchis kawsananchis tiyan hermanos iminatataq suyananchis tiyan ari kay runas disfrutanchikña chay visitaspa kanqa Rahab nisqa imatataq suwarqa Rahab wañunña qaynaña wañun kunan diamantapacha Rahab ujinaña mana kunan parlasan chay pitaq pay kicharin noqa wañusqaña kani ujinataq kani diferente chay yakuta hich'aspa rich'arichis kay runas kay punku kicha wisq'asqaña manaña kaypi llank'akuncha hinamanta ñawpaqtin chay diamantapacha Rahab pitataq suyan noviunta chanta visita qallarin papasunta mamanta hermanosninta noqanchispis hermanos kayta entenditawan kay evangeliota kay salvacionta noqanchispata Señor Jesucristonchis noqanchispata kawsayninta gozpa noqanchisman salvawarqanchis chay paqtuta ruwanchis ima paqtutas ruwanchis chamunankama cuiday kay kawsayniyta kaypi amén hermanos iminatataq kawsasunchis kay hallp'apatapi hamunankama cuidakuspa kay kawsayninchista suyaspa Señorpi chanta predicaspa evangeliota chay Rahab hina chanta visitaspa chay papasunta mamanta chay hermanosta chay parentelas nisqata chanta chayamuspa chay pueblo Israelmanta chaypi yaykuspa wasiman chanta salvaspa chanta askha hermanos chay salvacionta hap'iktin mana decidikuyatinchu kawsasaq evangeliopaq chanta kawsasaq noqa aycha cuerpipaq indeciso karqa San Mateo ta ñawirispa San Mateo pisqapi qanchista ñawrisaq yaykunchis chay punkuwan qullqi punta y allin hatun chay punku perdicionwan pusawanchis chay yasqas yaykunku chay niqta imaraykuchus chay qullqi chay punku chay vida eternaman pusawanchis chay y chiquitaqlla kanku yaykuq chaykunamanta
chanta askas chay ancha punkupi yaykukanku uchikashlla yaykunku chay qullqu ñanman uchikashlla chay punku qullqu chayta yaykunku imaraykuchus chay qullqu ñanta yaykunku chaypi kawsayman kikinantaq askas salvacionta hap'itawan cuidan nuqanchis kikin nuqanchis munanchis tiyayta nuqanchis matinchis tukuy sunqunchista ma evangelioman chirayatinchis Señorpaq chayrayku kawsayninchis allin ma chanta kawsaspa nuqaqa fracasanchay kawsanchay chanta decidiyatinchik ma atikunchik chayrayku kaypi chiquitas taripanku imata chay punku chay qullqu punkuta chaypi kawsay hermanos kutipis parlaspa karqa pastor chay selvapi tiyakurqa rey animalesmantani león yachankichik león iminatataq kawsan chay selvapi patiunpis kanman hina pero chaypi kawsaq kanku conejos iminatataq kawsanku manchikuywan tukuy kawsayninpi manchikuywan imaraykuchus kuska tiyanku chay león ima chay selvapi tukuy tiempo escapananku tiyan chay leónman chay león uk dia hap'isqa taripaytawan mijisqa tukuy quwista chanta qanipitawan chay quwita chay conejo ay wañusani nisqa chanta chay león qaniyusqa chanta chay quwista tullunta hinata mijuspa karqa chanta mijuspa chay mijuytawan chanta conejo mana ñakanchu chanta chay león pansanpi tukuy chanta león purisqani chanta chay conejo manchikuq allintapuni chay manchikurqay chay simunpi kaspa chay leónpi qhaparikuspa león kaspa chanta kuska purinku chay selva nispa hinata purinku chay quwimipitaq kasan ukhupi chay león chanta chay león purin chay animales huch'iysitus tukuypis escapakunku chanta qhawas chay huch'uy animalitos allin divertido iminatataq sintikun mis hermanos amanachu divertido hina divertido imaraykuta allin sumaq tukuy tiempopi manchikuq pay piensa imanata piensa uch'ishito kani allin frágil kani pero león purispa chanta iminataq kunan tukuy chay animales hina escapakuspa t'ijurikuspa kan chay león chayrayku pay asikuq chay huch'uysito iminatataq t'ijurikun qhawaspas quwis chay rikuspa chay quwis imanankuta chanta hisp'aytawan ima ay salvawaychis chay quwi chanta chay león qhawsa ay pobrecito imanaykuta hinata t'ijurikun nispa chanta huk kutin nuqanchispis ajnallamantataq kawsarqanchis manchikuywan kachari fracasawan wañunanchispaq manchikuywan pero Jesucristo Señorninchik uklla kanchis Jesucristowan kaspa iminatataq kawsasun asiyku chay problema kaqta Diosta Señor solucionan kay problema kaqtata Señor solucionanqa manachu ari charayku separa Señor kaypi pero nuqanchikri huch'iysitus frágil débil chanta chay t'ijurikuspa tukuy tiempopi kawsanku chari hermanos imataq mejor
chay mejusqa hina chay evangelio ukhupi ahnata hap'iwanchis pita pankunata chanta ahnata hanch'uspa hina chay pero ashka hermanos ifrikunkus iglesiamanta amanchikuni maymantataq chay manchikuy amana rishaqchu iglesiaman mana churaysaqtuni chakitapis chakuyta mana chakita churasqa iglesiaman chakitata munduman nispa ahnata ifrikuspa tukuy kawsayninpi ahnata tiyaspa mejor hermanos chay absorbido kana chay tukuy kawsayninchikpi yaykunanchik chay evangelioman chaypi Señor ninchiswan kawsananchik ninatata kawsamaykitin Rey de Reyes nisqawan chay problema Señor Zuanga chay problematapis Señor ruanga manachu ruanga Zuanga amén hermanos amén hermano kawsas chay evangelio ukhupi chay absorbido kaspa manas taqakuspa iglesia evangelio nisqa kawsayni kay kawsayni nisqa chay kawsay allin pobre asun miserable hina kay tutapi kaykama compartinchis mañakuspa tukuchisunchis Dios tatay kay tutapi noqayku yarispa chay warmi Ramera Rahab nisqa tukuy kawsayninpi pay allin esperanzawan pay kawsarqa chay llaqta Jericópi qhawrispa chay Jericópi allin k'acha rikukuspa karqa ashka edificios wasis chay k'anchaykunas chaypi pay kawsayniyta kaypi ganarikuspa disfrutaspa chay deseoman hina chaypi pay tukuy vidapi chaypi cuerpunta bendespa disfrutaspa chay kawsayninta juntachispa pero ni hayk'aq juntachay atarqachu sunqunta chay sunqunpi asun ch'usaq karqa chaypi tarinakuspa ufa espía chay pueblo chay llaqta Israelmanta chayta uyarispa chay Jericó destruisqa kananta yachaspa pay creespa kunan chay Jericó manaña ñawpaqtinachu chay llaqta phirisqa kanqa manaña kanchu esperanza chay llaqta phirisqa kanqa tukuy wañunqanku chaymanta chay warmi chay Rahab decidikusta hap'iqaspa chay sunqunta chay Salmonmanta chanta pay chay wataytawan chay watuta chay grama nisqamanta chay ventanaman warkuspa suyaspa chamunqapuni chanta rirkatawanqa chanta suyaspa pay chay kawsaynin uhinañataq karqa ñawpaqmanta hina manaña pay kawsaspa aceptaspachu qaristapis chanta visitaspa chay familianta chay papasun maman hermanosnin chanta amigosnin chay tukuy familia chanta explicaspa compartispa chaypi invitaspa wasinman chaypi ukmanta yaykuspa chay wasinman agradecesqa kasarqa Diostata allin kusisqa kasarqa imaraykuchis chamunqa destruikuspa kanqa nispa noqaykupis Dios tatay kay mundupi tukuy sunquykuta ni hayk'aq sunquykuman junt'aqchu Dios tatay chaypi tiyaspa chay deseoman hina chaypi tarinakuspa munakuyninta taripaspa Señor Jesucristo wañurqa huchaykunaqta kay tutapi ninatata uyarispa kayku noqaypis chamunankama Jesucristo chay apaspa kay evangeliota chay familiaykuman Diosta papasaykuman hermanosaykuman dasisqaykuman chay chamunankama chay Bolivia enteropi kay mundupi kay evangeliota willaspa suyasqayku Señor niyku chamunqapuni salvanqa apanqa noqanchista Dios tatay kay tutapi agradecesqa kayku ahnata mañakamispa kayku